Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu si lian sang puya. Voin Khan School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan MBSC le khabuwat sai Mizo tong zia dan voili chuanon na chu atlang zar. Dar kar som nipli chung khan Mizoram Police ten khan konne tupui area huam chung mun thuma heroin kezinga le gram zeruk samret priat zet an man. Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Gujarata Kevadia nung chahum halna tura malak na Mission Life Movement a hong. Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan Voin Khan National Curriculum Framework for Fundamental States 2022 chu New Delhi atlang zar. Voin Khan School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan Mizoram Board of School Education MBSE le khabubuat sai Mizo tong zia dan voili chuanun na atlang zar. Pulal Chanda Maral te chuan MBSC na thoin ma ason zela mipui besena po alian chho zela ti a Mizo mipuin an lakarin na an nga zel theinan film khur turte an hna theu thiam tha turte le thuruk vonkonga te po rin om turin a som MBSC hnoya Mizo Language Committee churam le hnamtan Mizo tong zia dan ti mason konga tranlazel turin a soma Shipui lenga wanga India le khovel puma boy wanga point MBSC in ahun taka board exam an board saya result po acho hun dik taka anti chuak thei chu chuan amati thu saya ramta na an tho hi lian takani a hetianga ti ve thei state dang anam lovani ati Minister chuan Human Resource Development noya Language Development Board din ani thule February sanhi somni panhe assembly point apom to thu te soya athakin hnala thoklo ma se na thona tur dan hreite an office tur le mamo chang chang boy pui me kani thu soibok MBSC Secretary Pisara lal exam pacho chuan MBSC in trong pani Mizo tong le sub tronga zia bilingual textbook science le mathematics chu bo se me kani thule tuna tangare vak lova zo thei mai anin be sei thu soi ani Mizo Language Committee Convener Professor Adel Thanmoi chuan le khabu chu hlom ni thumal zia zom tur le zom lo tur soi chiana le tu te point an ron thei tur dictionary anga man thei thumal zia zom chi le zom chi lo da khom na ani thu soya MLC ten Mizo tong zia dan le khabu no ti chua to te chu Bible le lina tan man ngal zelani a MZ iwa Mizo Department point an zui ngal zelani ati Voin Khan Transport Minister Puti Jelen tlonga chuan lim ena Transport Department rama Vehicle Inspection and Certification Center INC Center sakna tur lunga phum Puti Jelen tlonga chuan Transport Department noya mason rang rang thleng chho zelin chung zinga chuan Mizoram mi puite ta na tangkai tur project lian tak Vehicle Inspection le Certification Center sakna tur bultran ani don ta chu lom omati thu soi Masona halian tham tak thok thei tur le bultran thei tur chuan a phena thok tu engemaw zat hun le tha tam tak senga lo ben om thina chung mi te chuan za omin an chuan omani ati he project pumpuya tan hi sarkar le pui chuan cheng viable chi sompanga le noi somnga da in Mizoram sarkar nen somko le soma intum sem turani a khol le man changkang tak taka thuamani dona wangin mihring midlonga motor himlo endik thin chu computer le kholin athak vek to dona heng endik na kholin motor endik te atling lo ti chuan kholaya tlan phal ani to don lova boruak cheti chua danna thatak ani ba ka motor chuan atana him tok le thatok ani MTN fi na thatak ani don ani a building sak le a mun ma siam na thok tur hian Central Institute of Road Transport Pune noya e tender ti choni in Vinco construction te chu thok tur than anni Dar kar som hipli chung khan Mizoram Police ten khan kon le tuipui area huam chung mun thuma heroin kezinga le gram zerok somret pret zet an mana international market a cheng vibe che somni pret chuang man ani nimin jing khan kon police check gate duty te chuan heroin gram somni pali chu ke roding lian kum somni panga thuam pui Aizawl le Myanmar mi lal nei moi kum somni pariat lian na Myanmar ne in chal zogo thara tanga mi se ke pa chuang te ko teng an mana ruhoman te Pafcon bom chunga alo thugru ani nizan dar ko khan kon police check gate duty te chon heroin gram somni pali bok siam lo yakum somthum pariat of phai champhai district nin chal ko da train an man boka nizan dar som khale chan ve khan heroin kezinga le gram zali sombret pali zet chu lalram lo pui kum somni panhi le zodin pui kum somthum zo khothra cheng ni in chal te ko da tangin tui pui bula an no man bok ani Myanmar atang ru hlo to rutu apu mi panga te hi narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 manga thu boy siam sakani a Champhai District Court ma shuain court chuan ni sompali chung judicial custody om turin Champhai District Jela athon hlom ani
Transport Department Director Pual Ramoy chuan learner license mamo tu ten olsam zoka online kaltanga andil thei turin duan felani tak thua soi Aadhaar card be chanin adil theya voter ID birth certificate mangpoina dil thei bokang October ni somni parida tangin he software tari live in deploy to turanya wangin ni somni pali thasom sa ni somni pania tangin DTO office rangsanga offline mode manga learner license deal ti tobri ani anga software hi siam fel man ani chuan mi puiten November ni khat chun lai dar som pania tangin online in learner license deal hi an kalpui don ani deal tur chuan transport.mizoram.gov.in chung online service a lu tur ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Indian National Congress President Chanchinthar Malik Arjun Kharge chu anlom pui thuan soi MPCC President Pulal Soda chuan INC President tur athan nge ya thanani chu lom omati thua soya political party chunga in thanai democracy kalphung dik takani ati INC President Thar chuan thilin thak thleng siamin Congress Party siam thana thlena rampumin thanpuya po chak thei nge tura tha atho anbe se thua soya party hruai tu athana than omhrim hrim chu thilom om takani ati bok INC President thani thotani khan rampuma hoi hotani a MPCC vote nei chin te point Aizawl Congress bhavana vote an thaka vote thak te hi mi somsiri pakhatani a vote thak tu zinga hian MPCC President Pulal Sotale MPCC President Nireiber Tumngaja Chief Minister ni na lo chelto Pulal than holate antel ani Voin Khan College tuition fee le admission fee sarkara chunnu dulo lantirnan MSU hoi hotin college zirlai thanem takte chuan college mason tlang hoi hotin wana pa hol kota anpung khoma he huna MSU hruai tu te soidanin college admission le tuition fee cheng sangka zathum somni chu sarkara zirlai ten an choi thina hei hi tha anti lo thule heng sumte Central University te chuan anmani inrel bolna le mason atan an man thin ang chu andu ve thon soya hemi chungchang hi kumsa ni som pathum le sani som pasare sarkara MSU nan thlen to thule sangni som pakwa an general conference a po agenda anda thu MSU hruai te chuan an soya Chief Minister hena po kumsani somni khan an roral bozuna tan hemi chungchang hi thlenani thule tun thla an general conference a po agenda anda le thu MSU hruai te chuan an soya sarkar an thlente angai poimo lo ni an theta wangin voin an thil ho chu thlengani thuan soi ani MSU obui de sarkar oten secretariat pisa mineko voin chomdar somne chan ve khan anin bia a MSU hruai soidan sarkar point andu dan terem tin inremna anneya MSU hruai sarkar ngun taka dan te thlir chunga angai to hnuwa July te fia changa college ma sona ta na man tur tipun anrodna chu rol khai taka Mizoram puma zirna inte admission fee manani theina turin budgeta sarkarin asiam sakta tian puanga hemizo hian July pung khom te chu an trin zui ngal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Gujarata Kevadia nungchahum halna turang malakna mission life movement hong thu soim pu Modi chuan tunhun an nun phung kha ka nungcha thu mal konga thei top chu a hun to ti a sigle sain thak na sa siam thana chu nun phung thak mangin ti theni ati Vona Prime Minister Modi and mission life movement honna hian UN Secretary General Antonio Guterres potela pu Modi chuan sigle sain thak na sa wanga china thleng thin do turin India chuan thei top a chu ti soya India churam mason chunga nungcha thingle mau hum kalpui tu enton tlak takani atibok UN Secretary General point thu soin ramchang kang te chu sigle sa chejel siam thatura anin tiam na te ti hoking turin angena sumle technology lama puina thazok India le ramdang te ta na pengal turina phut bok ani Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan Voin Khan National Curriculum Framework for Fundamental States Sangni somni pani chu New Delhi atlang zar National Curriculum Framework hian ramchhung zirnalama syllabus le khabule zirtir dan tur kai shwena akeng tela thu soim pu Pradhan chuan National Curriculum Framework chu National Education Policy sangni somni bungpoi mo takani atia voina hian ramchhung education policy chuan bungthar poi mo tak chung kain he curriculum hian rampuma zina tharol khai takin pedonani atia zirlai kaltir kumngana thlengte tan a hlok le zual donani atibok Chanchinthar chati top nan tlang pui Voin Khan School Education Minister Pulal Sanamaral te chuan MBSC le khabubuat sai Mizo tong zia dan voili chuanon na atlang zar Darkar somni plichung Khan Mizoram Police ten khan kon le tuipui area hom chung mun thuma heroin kezinga le gram zaruk sombet peret zet an man Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Gujarat Kevadia nungchum halna tura malak na mission life movement hong
Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan Voin Khan National Curriculum Framework for Fundamental States sang ni somni pani chu New Delhi atlang zar chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani